Dobar dan svima, dobrodošli na kanal Auto Pregledi. Danas pravimo jedan video koji mislim da će mnogima biti koristan, pogotovo ako razmišljate o kupovini Toyota hibrida ili već vozite neki Toyota hibrid pa hoćete da uporedite svoju potrošnju sa drugim vlasnicima. U komentarima ste mi ostavili dosta konkretnih iskustava koliko troše Yaris Cross, Corolla Cross, RAV4, Camry, Auris, CHR. I ono što je meni ovdje najvrednije jeste to što ovo nisu fabričke deklaracije, nego realna iskustva ljudi koji te automobile voze svaki dan. Dakle, danas ne pričamo o tome šta piše u katalogu, nego šta vlasnici kažu: grad, otvoren put, autoput, leto, zima, kratke relacije, brda, porodica, pun gepek, sve ono što se dešava u stvarnom životu. Odmah da kažem, u komentarima je bilo i drugih hibrida, ali za ovaj video sam izdvojio Toyota hibride da ne mešamo različite brendove i različite sisteme. Yaris Cross, najniže brojke. Krećemo od modela koji se najviše ponavlja u komentarima, a to je Toyota Yaris Cross hibrid. Prvi komentar koji mi je baš zapao za oko je od vlasnika koji Yaris Cross vozi već 8 mjeseci. On kaže da auto koristi 98% u gradskoj vožnji, lokalnim i magistralnim putevima, najčešće između 40 i 80 km/h. Leti mu je mesečni prosjek bio oko 3,5 litara, a na jednoj dužoj mešovitoj vožnji kroz brdovitu Hercegovinu oko 840 km ukupno. Prosjek je bio 3,7 litara. I to je ono gde Toyota hibrid stvarno briljira. Nisu to samo gradske gužve. Hibrid voli promenljiv ritam. Malo ubrzavanje, malo usporavanje, nizbrdice, rekuperacija, pa opet vožnja na struju. Zato na magistralnim putevima, ako se vozi smireno, potrošnja može da bude neverovatno niska. Ali isti vlasnik kaže i ono što je važno čuti. Kada dođe zima, kratke relacije, hladno vreme, zimske gume, potrošnja mu raste na oko 4,5 litara. Znači, hibrid jeste štedljiv, ali nije magija. Zima uvek podigne potrošnju. Imamo i drugi komentar za Yaris Cross 2025, opet iz brdovitog kraja. Vlasnik kaže da je leti ukupni mesečni prosek oko 3,8 litara, a zimi oko 4,5 litara. Prosečna brzina je oko 40 km/h. Vozi se dosta lokalno i magistralno i čovjek lepo kaže: auto nije svemirski uređen, nije najluksuzniji, ali kao izbor delo je jako dobar. Meni je ovo dobar komentar zato što zvuči realno. Nije ono najbolje auto na svetu, nego čovjek tačno kaže šta mu odgovara, štedljiv je, dovoljan za njegove potrebe, dobar za grad i lokalne puteve. I treći Yaris Cross komentar je zanimljiv zato što ga piše neko ko je već iskusan sa hibridima. Kaže da mu je ovo treći hibrid. Leti troši oko 3,6 litara, zimi oko 3,9, a Prius 4 mu je trošio oko 4 litra leti i 4,2 zimi. Ono što mi je ovdje važno jeste njegova napomena za autoput. Ne forsira auto, uglavnom vozi do 120 km/h i zbog toga uspeva da zadrži nisku potrošnju čak i na dužim relacijama iz Minhena do Bosne i Hercegovine. Tu je jedna od glavnih lekcija ovog videa. Kod hibrida nije samo pitanje koji auto voziš, nego kako ga voziš. Ako Yaris Cross voziš 120, rezultat može da bude odličan. Ako ga stalno teraš 140 ili 150, nemoj da očekuješ iste brojke. Corolla TS 2.0. Najdetaljniji komentar. Sada idemo na komentar koji je možda najdetaljniji od svih, a to je Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 hibrid 184 konjske snage. Vlasnik kaže da je jako zadovoljan, da je auto štedljiv u gradu, a na autoputu ima dovoljno snage. U gradu troši oko 5,4 litra, na otvorenoj cesti između 50 i 80 km/h troši od 3,9 do 4,5 litara. Na autoputu na 300 km pri 100 km/h natovaren troši 5,7 litara, a pri 130 km/h troši 6,2 litra. Ovo je odličan realan prosjek. Corolla 2.0 nije najmanji i najslabiji hibrid. To je auto koji ima snage, može normalno na autoput, može porodično da se koristi,
a opet potrošnja ostaje vrlo razumna. Posebno mi se sviđa što čovjek kaže da je godišnji odmor od 5700 km završio sa prosekom od 5,7 litara, mereno po tankanju. To je mnogo jači podatak nego kada neko pogleda bord kompjuter posle 15 km. Ali opet, i ovdje imamo realnost zime. Na kraćim rutama zimi potrošnja ide na 7 do 7,5 litara i to je normalno. Hladan motor, kratka relacija, grejanje, zimski uslovi. Hibrid smanji potrošnju, ali ne može da poništi fiziku. Corolla Cross, porodični balans. Sljedeći model je Corolla Cross, 1.8 hibrid. Jedan vlasnik kaže da je kupio novu Corollu Cross 1.8 hibrid i da je do sada prešao oko 13.000 km. Uglavnom vozi prigradski i gradski, ali ima i oko 2.000 km autoputa. Ukupan prosjek na svih 13.000 km je 4,5 litara. Za porodični crossover to je stvarno odličan rezultat. Corolla Cross nije mali gradski auto, nije nizak kao klasična Corolla, a opet na većem uzorku kilometara troši 4,5 litra. Drugi vlasnik Corolle, 1.8 hibrid sa 140 konja, daje još precizniji sezonski prosjek. Leti na lokalnim autoputevima, odnosno putevima, troši oko 3,8 litara, zimi oko 5 litara, a na autoputu pri 130 km/h oko 6 litara. Sve ukupni godišnji prosjek mu je oko 4,4 litra. Ovo bih rekao da je skoro idealan komentar za nekoga ko razmišlja o Corolli Cross. Ako vozite lokalno i smireno, možete da vidite potrošnju ispod 4. Zimi računajte oko 5, autoput pri 130 je oko 6 i to je potpuno realna slika. RAV4. Veći SUV, veće brojke, ali i dalje dobro. Prelazimo na RAV4, jer tu ulazimo u veću klasu. RAV4 2.5 hibrid je ozbiljno veći auto od Yarisa Crossa i Corolle Crossa. Veći je, teži, širi, često se vozi porodično i često ide i na duge relacije. Zato ne možemo da očekujemo 4 litra, ali brojke koje ste pisali su i dalje vrlo dobre. Jedan vlasnik piše da vozi dosta često autoput relacije od 900 do 950 km u komadu. Brzina koja mu najviše odgovara je između 130 i 140 km/h i tada potrošnja bude 7,6 do 7,8 litara. U kombinaciji grada, regionalnog puta i autoputa prosjek je oko 6,5 do 6,7 litara. Za RAV4 meni je to skroz korektno. To nije mali auto, to nije lagana limuzina, to je veliki hibridni SUV. Imamo i kratak komentar za RAV4 5. generacije gdje vlasnik kaže da je prezadovoljan i da mu je potrošnja oko 6,5 litara mešovite vožnje. To se lepo uklapa sa prethodnim iskustvom. Još jedan vlasnik RAV4 iz 2023. kaže da u toplijih 6 mjeseci ima prosjek 5,8 litara, a u hladnijih 6 mjeseci 6,6 litara. Njegovi uslovi su oko 40% grad i 60% autoput. Ovo je bitno zato što lepo pokazuje koliko sezona menja potrošnju. Kod istog auta, isti vlasnik, slična upotreba, ali leto i zima nisu isto. Camry. Velika limuzina, odličan autoput rezultat. Imamo i Toyota Camry, 2019. 2.5 hibrid, 218 konjskih snaga. Vlasnik kaže da mu na autoputu pri stalnih 130 km/h nikada nije prešao prosječnih 6,5 litara, a u idealnim uslovima može da ide i oko 6,1 litara. Relacija je uglavnom Beograd, Novi Sad, Subotica, dakle ravan put. Za limuzinu te veličine i snage to je jako dobar rezultat. Camry je dobar primjer da Toyota hibrid ne mora da bude samo mali gradski auto. Kada je aerodinamika dobra i kada se vozi normalno, i velika limuzina može da bude vrlo racionalna. Auris. Dugoročna pouzdanost i potrošnja. Na kraju, hoću da ubacim i Auris hibrid, jer tu dobijamo ono što ljude najviše zanima kod polovnih Toyota hibrida. Koliko to traje? Jedan vlasnik vozi Auris 1,8 hibrid iz 2014. Kupio ga je polovnog sa 200.000 km, a sada auto ima 270.000 km.
Kaže da je baterija i dalje originalna, auto radi odlično, a prosječna potrošnja mu je 4,3 litra. Vozi uglavnom otvorene puteve 60 do 100 km/h. Ovo je komentar koji vredi mnogo, jer jedno je pričati o potrošnji novog auta, a drugo je videti hibrid sa 270.000 km, originalnom baterijom i prosjekom od 4,3 litra. Imamo i taksi, odnosno Uber primjer. Toyota Auris Uberom u Štokholmu 334.900 km/h, ništa nije menjano osim kočnica, guma i redovnog servisa, a prosječna potrošnja je 5 litara. Takva upotreba je težak test. Mnogo kilometara, grad, stani kreni, svakodnevna vožnja. Ako tu Toyota hibrid drži prosjek oko 5 litara i radi normalno, to je jak argument. CHR kao kratak dodatak. Imamo jedan komentar za Toyota CHR 1.8 iz 2019. Vlasnik kaže da auto vozi 99% po Minhenu i da ga može preporučiti onima kojima brzina nije prioritet. Ne daje tačnu cifru potrošnje, pa ga ne bih stavljao kao glavni dokaz, ali je dobar za kratko pominjanje da CHR 1.8 ima smisla za gradsku vožnju i mirniji stil. Kada sve ove komentare saberemo, slika je prilično jasna. Yaris Cross se u realnim iskustvima najčešće vrti oko 3,5 do 4,5 litara, zavisno od sezone, relacije i načina vožnje. Leti i na lokalnim putevima može da bude neverovatno štedljiv, a zimi na kratkim relacijama potrošnja normalno raste. Corolla i Corolla Cross deluju kao zlatna sredina, dovoljno praktične za porodicu, dovoljno sposobne za put, a potrošnja kod vlasnika najčešće ide oko 4,4 do 5,7 litara u mešovitoj upotrebi. Na autoputu pri 130 km/h računajte oko 6 litara. RAV4 je već veći SUV i tu su brojke veće, ali i dalje razumne. Mešovito oko 6,5 litara, autoput 130 do 140 oko 7,6 do 7,8 litara, a zimi potrošnja ide gore. Camry pokazuje da i veća limuzina sa 2.5 motorom može na autoputu da ostane oko 6 do 6,5 litara. Auris pokazuje ono što je možda najvažnije za polovne hibride. I posle 270 i 330.000 km, ovi sistemi i dalje mogu da rade normalno i da troše malo, ako su održavani kako treba. Moja glavna poruka iz svega ovoga je: Toyota hibridi stvarno mogu da troše malo, ali najviše nagrađuju smirenu vožnju, grad, lokalne puteve i vozače koji razumeju kako hibrid radi. Ako stalno vozite autoput 140 ili 150, potrošnja će normalno porasti. Ako vozite 110-120, grad, prigradske relacije i lokalne puteve, tu Toyota hibrid pokazuje svoje najbolje lice. Ako vi vozite Toyota hibrid, napišite u komentarima koji model imate, koje godište, koliko kilometara ste prešli, koliko troši leti, koliko zimi, koliko na autoputu i da li merite po bordu ili po tankanju. Posebno me zanimaju iskustva sa većim kilometražama, preko 200.000 km ili 300.000 km, jer to najviše znači ljudima koji kupuju polovan hibrid. To je to za ovaj video. Hvala vam što delite svoje iskustva, jer ovakvi komentari su korisniji od bilo koje fabričke deklaracije. Vidimo se u sljedećem videu.